So hi guys, welcome back again to my YouTube channel. Tini trap lah nonton na channel of Hai Kaham. So friends, tini ke ang nan ba etre kya beauty phi ha YouTube channel income related. So friends, tum thana video Molsoi Production YouTube channel ke tini Dola Chongpreng YouTube channel ke Abir Debbarma ke joto YouTubers oni to income nai ha ke friends tini ke tum trek ha YouTube channel ni income nai phinai abake Tiprasa music YouTube channel. Boke tini Tripura ni boho music industry ni no Tripura ni Kaubru and Kaubru music industry ni YouTube channel ingke chung aboni tini income nailene aba channel de dong channel through tini Tiprasa music YouTube channel ni income chung bo bidisi silainai nang ai channel be krongya doni paithamon jora so ingke channel tan ta channel subscribe ke tini ke bell icon on ke tini boding ke future video mai san mo bando so friend dike chung nailene kana computer screen no angna full details hai khna nai ingke phading ke chung tini Tiprasa music YouTube channel bini income chung nailena so let's start the video. First of all, chini socialblade.com thanai nang YouTube sorry nang Google thai search kemayo socialblade.com chung ro thanai. So friends chung ro thangye bini channel ni link no rimayo ro bojago bini channel ni link ro enter kemayo are ke bini channel no phone search kemayo ro sakawa ke channel ni chung mung search kenai phai nai gana first of phayang ke chung link bai ke kenai ke chung ro soinai Tiprasa music official ke channel ni mukai Tiprasa music official chung bono ro type kiya search kiya phai ke chung bini link bai ne so friend chung ro link bai kiya bono bini search ke kono phai ro ne di na nai no na bini channel ni pura details ro phai ha bini income ke bini channel ko start on joto ro details chung ro discuss kala nai so friends nai di bini channel ni mukai Tiprasa music official na joto pono nai khna bo bini video ro no khna ro chini bini million views of videos phayo ro bini kaham video nang pono nai no na okay friends nadi bini tinio total video upload muke bo channel 42 khan videos upload ha ke bini channel subscriber are ke ba followers ke ro 170k means 1,70,000 bini ro tinio subscriber tongo ke bini total views na ro nai no na 3 crore plus bini ro 3 crores ya 30 lakh plus bini ro views tongo inke trikya ke bini ro YouTube channel start mo ke November 5th 2019 no bini bo channel start mo inke friends phadi chung main jaga chung thalina chini main topic go aboke ma chini bo channel through ni income bong sa khedong inke friends nadina ro naino mekna bini ro total income phayo $506 to 8.1k dollar means nadi friends $506 ba la ye bini ro total income phaimo 800 ya bo 8.1k means 8,100k bini ro income phayo ingke chung bono boto dollar se chung Indian rupees ole msa tinio bini total income chung ro nai lene so friends to ang na calculate khep nai bo calculator open khanai so friends nang jang calculator bai nai tundi ingke friends nai bini ro chini lowest income bini nai hanke $506 phayo per month nang nai no mekna estimate monthly income estimate monthly earning income je phone kokre inke nai friends chung puilawa bo $506 nos kang multiply khenai Indian rupees om sapai ke 506 into inke friends nam joto pono zero to American dollar ni je Indian rupees chole to mo bo 78 rupees $1 ni 78 rupees to chole to inke friends chung bo $506 no 78 by multiply ke nai friends bini lowest income ro 39,468 per month bung channel ni through the income khyo inke friends na bon nai nokna bini lowest income ke 39,468 rupees per month inke chong bini highest income nai bini channel ni aboke $8,100 bono chong bono chong 78 rupees by multiply khenai so friends nai nang ro nai no mekna bini income 6,31,800 rupees tini bo Tiprasa music official YouTube channel ni income phayo so friends bo je samo daily samo dingke socialblade.com ding nung check khanke exactly bini earning asusole phayana arpo chung ro ni 50% rom pono bini 3 lakh plus le ro income phayo bo channel ni through ding ke friends nang joto pono calculate khena mayo nang joto pono bo website thangi na bo bini channel ni nani mayo nang sa sopono bo website ni thangi bini channel details so friends nadi bong tini bo channel through ding basa income ke lowest income ke 39,000 highest income bini 6 lakh plus inke chung bo bini estimate yearly earning no na han chingke bong yearly income ke han ke nadi 97 no chungla sia 6,000 phono nai sorry $6,097,000 oh my god $97,000
into 78 rupees with multiply khenke na difference nang do 75 lakh positive 7 crore 5 lakh 66,000. Oh my god. Bong channel to the yearly bini income asu phayo. So friends, asu sole phaya bo website to exactly earning to ya now no daily no sawang exactly earning me ba boni 50% bu income kheo ke bo tini Tiprasa music official YouTube channel tini 3 lakh plus income bini bo channel to the kheo. So friends, ke nang joto phono sikna ke nang na sasok check khene mayo. So friends, now joto na yung khna tini Tiprasa music official YouTube channel bini channel through the income khetong inke bini lowest income ke 39,000 plus inke highest income chong na hen inke bini 6 lakh plus income bung bo channel through the income kheo. So friends, nam poro interested ho hanke nam po ke YouTube channel create kheye nam po income khemayo tini jorawa YouTubers raw income kheto na online na YouTube video nai to hanke nam joto phono sinai inke friends bodi khena nam po YouTube channel create kheye nam po income income khemayo inke friends ang YouTube ni knowledge nang no di to ke ani last video ro check khene mayo ang description box ori dinai chini YouTube channel breke start khenai YouTube channel start kheye chong breke income khene mak ma khena na no joto knowledge ri to na an channel subscribe ke dini bell icon on ke dini bis kang video joto knowledge kang mai shot ma pandao. So friends, chong next video malai pinai ke tinin video asuno nang chai okay, like share comment and subscribe khen ma tapori. So pa hatini jora